tlohana pele re fitlhile mo sekolong sa Lehlaga Secondary High School mo e leng gore go na le sekolo sa Putlo Secondary School go tlo boga mmubu wa o iphitlhetseng wo o tisheng ke ba le nyoka trading and project go mme wona o ngwale ke papa gona maranka mo ga tsanne se mo gona teacher wa ba kwa pale ba ithuti go ndwa ka mo sekolong ka mo ba gare ba botse mmubu o ke a re tsene re bone gore na ba tshina ka eng la kwa ke nna re phetse ka ba tsena Putlo Secondary School le gone re tlile go lebelela movie wa puku ya o iphihletseng e le papadi ya selemoya pushela ka fana le teng ya ka ba le lora lo ka ba ngwana yona tla ya ra o sara le ka o pusha ka gore nang pelelo pelelo o batla ka go pusha ntho ara o bona la ka hele tsona ka tswele minora pula maluo muripo jwalo ke o kana mushumo wa mutseledi ngalo tsa tsara tseo ke ready for we pitching Secondary School. Today re tlo leboga ba o iphitlhetseng ga ba tlile gore bontsha film ya rena ye le gore e tlo re thusa kudu le go kgona go araba dipotšišo tseo di tla beng di tswelela bosasa gore ngwana